Spoštovani, opravičilo za tehle nekaj težav, upam, da ni bilo vse skupaj v etru, kar se tiče naše komunikacije z režijo, sicer pa je seveda vse v redu. Pred nami je druga tekma 6. kroga v prvi ligi Telemach na stadionu Stožice v Ljubljani. Olimpija gosti lendavsko Nafto. Ena tekma je za nami, pred približno pol ure se je končal obračun v Kidričevem v Šumi, Aluminij Brinje Grosuplje 4-2. Danes torej še tekma Olimpija Nafta, jutri pa ob 17:30 Mura Koper v Soboški Fazaneriji ter ob pojutrišnjem ob 20:15 v Mariborskem Ljudskem vrtu. Tudi v izjavi domačega stratega Trenčevskega pred tekmo ste lahko slišali, Olimpija se je vmes okrepila. Tule zdaj priložnost za Urbančiča, ni veliko manjkalo, pa bi Urbančič zadel še svoj 3. gol na začetku nove sezone. Strel z roba kazenskega prostora. Izkazal se je tu Lukas Erjavšek in zaenkrat še ohranil nedotaknjeno mrežo. Mitrovski s podajo odbijajo gostje, toda tule je nova priložnost za zmaje in tole je sletelo mimo vrat. Kristjan Bendra s pravo bombo. V trenerskih oziroma nogometnih okoljih je deloval 1. julija nekako potrjen kot trener lendavske Nafte. Ob njem pa seveda zelo izkušeni Baldomero Hermoso Herrera, znani kot Mere, medtem pa sijajna obramba Vidovška. Poskusil je, mislim, da Rok. Mitrovski. Težko je reči, je šlo tu za strel ali za podajo, na vsak način ob koncu lahko delo za Lukasa Erjavška. Ni prevroče. Pa zdaj priložnost Zorica proti Jašaragiču. Zorica mimo gola, še ena velika priložnost za Nafto. Čudovito je zdaj Jašaragič pripravil tole priložnost Zorici. Mitrovski, enostavno ni prostora za zaključni strel Mitrovskega, ki je dobro čuvan. Lorenzo je zdaj poskusil z kakšnih 18 metrov. No, ponovno Bendra. Predložek Bendre, priložnost morda za Urbančič. Urbančič v sredino, Čuni ima priložnost, to da zgrešil je Koburi. Čuni močno, to da dobro je postavljen Erjavšek. Kojič skozi sredino, Rose, Kojič. Tole je lahko nevarno, pa do odbite žoge Lorenzo, ki strelja. Blok Naftašev ni bil dovolj hiter, potem Erjavšek, tako da bo tole kot za zmaje. Zelo nevaren ob tovrstnih prekinitvah. Mitrovski, priložnost za Olimpijo. Čuni je visoko skočil, sprožil z glavo, a zgrešil. Ostaja brez zadetka v zeleno-belem dresu Marvin Čuni. Predoša Jašaragič. Potem pa je vse skupaj dobro prebral Lorenzo, še lepa poteza, preigral je Marošo proti napad Olimpije, proti razrečeni lendavski obrambi. Čuni, še vedno Čuni pripravlja se za strel, sprožil je Čuni in odlično Erjavšek. Mitrovski še vedno, Kojič na levo stran do Jošta Urbančiča. Urbančič s predložkom, ampak znova na mestu Lukas Erjavšek. Bruno Lorenzo nazaj Mitrovskemu. Mitrovski ima prostor za strel, sprožil je. Toda tudi ta strel ni bil dovolj natančen. Žoga je znova švignila mimo leve vratnice Lukasa Erjavška. Še preigrava Čuni. Mitrovski, Bendra. Mitrovski
Brani Erjavšek! Še ena obramba Lukasa Erjavška, znova poskus Mitrovskega, ki je nekako nevarnejši pri Olimpiji. Luka Pihler je tisti, ki bo izvedel prosti strel, oddaljenost skoraj 30 metrov. Toda tole je bil zelo dober strel Pihlerja. Žoga je za las švignila mimo stičišča, prečke in vratnice na desni strani. Tule je imel morda dovolj prostora tudi za strel, pa mislim, da je želel podati Čuniju, na drugi strani pa Maroša proti Pihlerju, priložnost za Nafto. Luka Pihler in Gorenc, padel je Luka Pihler, potem prišel do strela in mimo gola Luka Pihler. 20-letni Makedonec Dimitar Mitrovski, predložek na oddaljeno vratnico. Rose, kakšna priložnost je bila tole iz drugega poizkusa. Federico Rose, Mitrovski, ponovno Čuni. To je zdaj priložnost, Mitrovski spet strelja in še enkrat Lukas Erjavšek. Zagotovo najnevarnejši. Tole je zdaj nevaren napad za Nafto, Vidnjanski strelja, Zorica! Obležal je, zvija se v bolečinah, toda prišel je do strela, pa zgrešil, ko so bila vrata prazna. In potem Alex Pihler z napako, Bruno Lorenzo, Kalon. Čuni strelja! Ampak nekako usporedno z lendavskimi vrati. Za Naftaše, Dragoner skače, priložnost znova za Nafto, Zorica strelja. Gorenc je odbil, potem pa Kimi Lavrenčič z volejem mimo vrat. Zelo vroče je bilo pred vrati Olimpije. Še odbil pred Kalonom, ampak nadaljuje se napad Olimpije. Dobra podaja proti Urbančiču, ki ima pred seboj Kambiča. Urbančič. Še vedno Urbančič lomi Kambiča. Zdaj predložek, priložnost, Erjavšek brani! Nekateri nogometaši Olimpije so prepričani, da je žoga prešla golovo črto, ampak očitno temu ni bilo tako. Erjavšek je bil v vratih, ampak roko je stegnil naprej v obrambi in očitno ni prešla celotnim obsegom golove črte. Bendra je zdaj poskusil neuspešno z razdalje in žoga za Erjavška. Erjavšek, napaka Erjavška, Kalon, to je zdaj priložnost za Olimpijo. Bruno Lorenzo, Čuni, slab poskus Čunija. V Božicah pa jasno nekaj Antičevega dodatka, napaka Zmajev v obrambi. Zorica strelja. Zadev je Gorenca, to bo kot za Nafto. Andrej Monteiro Ferreira, 23-letni Portugalec, bo vstopil. Tole je bila nova priložnost, zdaj Naftaši zahtevajo 11 metrovko. No, tole je zdaj nevarno. Marin do strela in gol! Antonio Marin! Povsem na napačni nogi je zdaj ujel Lukasa Erjavška, ki mislim, da je bil tudi slabo postavljen, preveč na levi strani svojih vrat in v 79. minuti Olimpija vendarle do vodstva. Strelec pa Antonio Marin. Kazalo je že, da bo tudi tale napad Olimpije na koncu klavrno končan, ampak dobro se je znašel Marin. In Olimpija je torej povedla. Tule se je zdelo pravzaprav, da je akcije že konec. Glejte, Erjavšek je bil povsem narobe postavljen, kot da ni bil povsem skoncentriran v času in prostoru. Potem pa se zdi, da še na napačni nogi povsem je tu obstal. Ali je žoga morda spremenila smer? Ne. Ne, enostavno
ni bil dovolj dobro postavljen. Laurenčič. Mikler in zdaj Poredoš. Šamijo z glavo, ampak v gol out. No, tudi drugi novinec pri Olimpiji bo zdaj vstopil, Albanec Indrit Tuči. In potem lepa podaja do Bruna Lorenza. Lorenzo, Bendra spet to! Toda žoga ni prišla do Tučija. Brtovšek. Šaragic se je dobro boril, potem pa Ferreira s predložkom in tole bo kot, potem ko je Marin blokiral ta predložek, oziroma poskus predložka, kot torej za Nafto. Antonio, čestitke za zmago in za gol. Najprej ti moram priznati, ker si bil na zelenici. Dejan Obrez je med polčasom v našem studiu dejal, da je to tekma, na kateri, če boš prišel v igro, lahko ti odločiš in na koncu se je to zgodilo. Si tudi sam imel ta občutek? Pa mislim, jesam, uvijek želim kad uđem, ili ako igram od početka, uvijek želim pomoći momčadi, naravno dati sve od sebe i evo danas, hvala Bogu, jedna je ušla i mislim da smo zasluženo uzeli 3 boda. Ja, sploh prvi polčas je bil pravzaprav čudež, da je Nafta mreže obmirovala, spet se vidi nek napredek v igri Olimpije, odkar je prišel nov trener in zdi se, da rastete in rastete, če se bo še malce popravila realizacija, bo še bolje, ampak verjetno tudi vas ne bi motilo, če bi vse tekme do konca zmagali z 1-0. Pa mislim da, slažem se, mislim da je prvo polovrijeme, imali smo dosta šansi, nije ulazilo, njihov golman je dosta toga je branio, imali su i oni par šansi, moramo iskreni biti. Ali da, došao novi trener, mislim da se vidi njegova ideja i mislim da lagano hvatamo, vidi se iz utakmice u utakmicu, da se dižemo i naravno da bude sve do kraja 1-0. Mislim da je bili zadovoljni, ali opet mi težimo time da budemo dominantni, da postižemo što više gola u utakmici, da igramo na protivničkoj polovici. In je bil ta dvoboj oziroma vsaj večino tega, kar še lahko gradite za nadaljevanje sezone, vsaj tega prvega dela? Pa da, mislim, kažem, idemo iz utakmice u utakmicu, malo smo slabije krenuli u sezonu, neočekivano, ali šta ćemo, tako moramo raditi, moramo slušati trenera što nam govori i kažem opet idemo utakmicu po utakmicu, za 3-4 dana nam slijedi kup utakmica, tamo isto idemo normalno po pobjedu i to je to, idemo se odmoriti i pripremiti za sljedeću utakmicu. Hvala, sreća Antonio, sa srećom naprej. Mr. Hermoso, it doesn't happen a lot that you guys don't score a goal, even though you created more than enough chances today, especially on the counter-attack in the first half. You guys looked really dangerous. I guess these kind of games happen, you can still take some positives out of it, even though the result isn't positive or what you were looking for. Yes, we are not happy because we arrive here with the intention to get points. Until the minute 80, we have our chances, clear chances. Of course, they had a very good team and they shoot a lot, but maybe we think that the more clear chances maybe were for us. Your player also mentioned that today you made a slight tweak, let's say, in the defense. You placed them a bit deeper, which in the end of the game helped you a bit, considering that you guys normally concede more goals this season. Today you held Olympia to only 1 goal, let's say, but chances were still there. Is that something you will be looking for towards the end of the season or to the continuation of the season? They push a lot, and maybe for that reason we need to defend in low block, especially in the second half. But I repeat that they are a very good team. They have the qualities to do that. But at the same time, we were competing. We didn't allow them to have like a clear chances. A lot of shoots that is true. But we found our moments to create our chances, and especially in the second half, we have like a 2-3 chances very clear. But we need to continue fighting in the same way because the guys gave everything. We are very proud of them because this.
Yeah, for the last thing, it seems that you are doing a good job mentally preparing your players as well. In previous seasons, when NAFTA came to the first league, especially on away games, they looked maybe a bit scared. This team doesn't look like that. They look something more. Yes, we repeat that. We are not happy because we are right here with the intention to get point, but at the same time, we want to compete with teams like this. The next week we have a new challenge, again with a very good team, but our approach will not change because our idea is to play every game thinking only to get the 3 points. Thank you very much, Mr. Hermoso, and best of luck with You're that. welcome. Vsi čestitke za zmago. Je bila to, odkar ste postali trener Olimpije, najboljša predstava, vsaj če pogledava celoto, rezultat in vse, kar se je dogajalo na igrišču? Ma ovako, znači prvo da čestitam mojim igračima jer polako počinjemo da probijemo taj neki mentalni blok. Moram da kažem da smo ofanzivno pokušali dosta, posebno u prvo poluvreme i drugo poluvreme. Bili smo aktivniji, ali kad igra se ovako neugodna ekipa koja zna šta traži, znači koja napada dubinu, koja čeka tvoju pogrešku, uvek si izložen pod rizikom, tako da mislim da moramo još malo raditi, opet kažem da popravimo tu nešto realizaciju, da pokušamo da ove udarce koje smo imali možda više od 20, da pogodimo u pravi cilj. U svakom slučaju ofanzivno prvo poluvreme sam jako zadovoljan, u defanzivi smo imali nekih problema, prije svega u upravljanju strukturu 3-1 i mislim da smo na tome moramo raditi. U svakom slučaju vrlo teška pobjeda, teško je pobediti u ovoj ligi, svi su ekipi onako izjednačeni, svi su motivisani, tako da igrali smo protiv vrlo kvalitetan protivnik, pravio nam je dosta probleme, pravili su dobre tranzicije, dobro su stajali u niskom bloku, tako da čestitam još jednom mojim momcima i nadam se da ćemo već polako početi da skupamo još više bodova. Velikokrat se pogovarjamo, ko pride igralec v igro s klopi, da je to tudi plod trenerjeve zamisli. V studiu med obema polčasoma so se naši gostje in voditelji pogovarjali, da je to tekma na nek način, na kateri bi lahko imel vpliv Antonio Mari. Na koncu je dal gol. Ste tudi sami dobivali občutek, ko ste kolebali v menjavah, koga izbrati in v kakšnem trenutku. Ste tudi vedeli, da je na treningu dovolj pokazal, da lahko nekaj takšnega naredi. Svakako. Antonio zaslužuje sve čestitke, ja mu čestitam. Imali smo baš lepu konverzaciju prije nekoliko dana. On je vrlo motivisan, na treningu je jedan od najboljih igrača. Jedino što mu fali je to što nam treba dodati taj dodatni impakt u utakmicu i on je to danas pokazao. Zato sam mu čestitao i rekao sam mu hvala za to što si dao gol i na kraju zaslužuješ za sve to što radiš na treningu. On je na treningu jedan od najboljih igrača, znam da je veliki potencijal, jedan od najboljih igrača u našem timu i mora nastaviti samo sa hladnom glavom jer on nam je od pomoći, on će biti uvek od pomoći našem timu. Še za konec, odmora prav veliko ne bo, sledi spet neko specifično tekmovanje, bova dejala, na katerega se je spet malce drugače pripraviti, drugačen teren, drugačno gostovanje, kader se vam malce širi, je tudi to dobrodošla pomoć pred nadaljevanjem sezone. Tako je. Dobro da nam dolaze ovi igrači koji, opet da kažem, možda nisu prije svega i mentalno i fizički pripremljeni, ali normalno da će nam pomoći u određenim rotacija. Imamo tu i Marko Bresto, imamo Jurgeca, imamo igrače koje nam mogu pomoći. Luis Perija je danas, da kažemo, odmorio, dobio neku poštu, osjećao se malo nedobro, tako da imamo malo sad više širinu. Očekuje nas jako teško gostovanje, uvek su, ja prošle godine sjećam se ovih pokalnih utakmica, čak kad smo igrali sa četvrtim ligašem, uvek je to napeto. Moramo ostati fokusirani, moramo biti skoncentrirani i da pokušamo da dobijemo tu utakmicu, da nastavimo naš put u pokalu. In vi vam želimo vso srečo pri tem. Najlepša hvala, gospod Trenčovski. Hvala i vama. It felt like, especially in the first half, you had enough chances, especially on the counter-attack, to score. It doesn't happen often this season that NAFTA doesn't score. What went wrong so you couldn't leave Ljubljana at least with a point that in some parts of the matches looked like it could be well deserved? Yeah, I think the transitions were good. What we do always with the fast passes to try to attack the opponent's goal. But now today I think our defense was a bit deep. We should defend more higher and then we can create more chance. But by the way, I think that as you said, in the first half we had the opportunity. Now it wasn't this day, but we were close to at least take a points against Olympia. But is a good team, the quality of the players. So
today wasn't the day for us. But even though you are leaving Ljubljana with 0 points, there's probably, again, a lot of positives to take out of this match for many more matches to come in the league. Yes, I think we are improving as a team, but today I feel, how can I say, unsatisfied, because I think this was the day that we play with the big three next to each other, that now we could take at least one, but we came for the 3 points. Now I'm disappointed. Just for the last thing, you mentioned a bit more deeper defense that you played, but in the end of the day, you only conceded 1 goal. Because if we look at other matches, you were conceding more goals. So if you add a stable, deeper defense with an effective offense, then you can be even more dangerous. Yes, today I have to mention Lukas Erjashek. He saved a lot. The defense was solid. I think in the box we were strong. Yeah, we can build on it, but I think our strength will be if we can press more, and with this fast action we can score as many goals as we did. And we wish you the best of luck. Thank you very much. Thank you so much.